Miodrag Petrović Čkalja je kralj domaće komedije Život, karijera i legendarne uloge. Kada se pomene domaća komedija, jedno ime gotovo svi izgovore bez razmišljanja i Miodrag Petrović Čkalja. Njegov prepoznatljiv glas, jedinstvena mimika, neverovatan osjećaj za humor i sposobnost da običnog čoveka pretvori u nezaboravan lik učinili su ga jednim od najvećih komičara koje je Jugoslavija ikada imala. I danas, mnogo godina nakon njegovog odlaska, njegove serije i filmovi izazivaju isti osmeh kod publike. Nove generacije ga otkrivaju, a starije mu se uvek rado vraćaju. Kako je jedan mladić iz Kruševca postao simbol domaće komedije? Koji je bio njegov put do slave? I zbog čega ga i danas nazivaju kraljem domaće komedije? U narednih nekoliko minuta podsjetit ćemo se života i karijere velikog Miodraga Petrovića Čkalje. Detinjstvo i prvi koraci. Miodrag Petrović rođen je 1. aprila 1924. godine u Kruševcu. Nadimak Čkalja dobio je još kao dete. Njegovi najbliži pričali su da nije mogao pravilno da izgovori pojedine reči, pa je umesto Čika govorio Čkaja. Nadimak je ostao za ceo život i kasnije postao poznat širom Jugoslavije. Detinjstvo je proveo u skromnim uslovima. Odrastao je u porodici u kojoj su rad, poštenje i skromnost bili najvažnije vrednosti. Još kao dečak voleo je da imitira ljude iz svog okruženja. Posmatrao je njihove navike, način govora i ponašanja, ne sluteći da će mu upravo ta sposobnost jednog dana pomoći da stvori neke od najpoznatijih televizijskih likova. Put do glume. Posle Drugog svetskog rata zaposlio se u Kruševcu, ali ga je ljubav prema glumi odvela u amatersko pozorište. Njegov talenat brzo je primećen. Imao je prirodan osjećaj za komediju, a publika je reagovala već na njegov izlazak na scenu. Ubrzo odlazi u Beograd, gde počinje profesionalnu glumačku karijeru. Za razliku od mnogih glumaca tog vremena, Čkalja nije bio klasičan komičar koji se oslanjao samo na viceve. Njegov humor bio je zasnovan na običnom čoveku i njegovim brigama, nespretnosti, dobroti i svakodnevnim situacijama u kojima su se svi mogli prepoznati. Legendarne serije. Nemoguće je govoriti o Čkalji, a ne pomenuti serije koje su obeležile istoriju televizije. Jedna od najpoznatijih bila je Kamiondžije, u kojoj je zajedno sa Pavlom Vujsićem stvorio jedan od najvoljenijih televizijskih tandema. Njihove avanture, prepirke i prijateljstvo i danas se rado gledaju. Mnogi smatraju da je upravo ta serija jedna od najboljih domaćih humorističkih serija svih vremena. Publika ga pamti i po seriji Ljubav na seoski način, kao i po brojnim televizijskim emisijama i humorističkim programima koji su godinama okupljali porodice ispred malih ekrana. Filmska karijera. Pored televizije, Čkalja je ostvario veliki broj filmskih uloga. Igrao je u komedijama, ali i u filmovima u kojima je pokazao da posjeduje mnogo širi glumački raspon nego što je publika često mislila. Njegovi likovi nikada nisu bili isti. Nekada je igrao zbunjenog činovnika. Nekada dobrodušnog komšiju. Ponekad tvrdoglavog domaćina. Ali svaki lik imao je nešto ljudsko i iskreno. U tome je bila njegova najveća snaga. Tandem sa Pavlom Vujsićem. Jedno od najlepših poglavlja njegove karijere bila je saradnja sa Pavlom Vujsićem. Njih dvojica bili su potpune suprotnosti. Pavle je bio ozbiljan, miran i strog. Čkalja brz, živahan i nepredvidiv. Upravo ta razlika stvorila je neverovatnu hemiju na ekranu. Njihove scene danas se smatraju pravim biserima domaće televizije. Čovek van kamera. Iako je bio među najpoznatijim glumcima u zemlji, privatno je vodio miran život.
Nije voleo luksuz niti život pod reflektorima. Kolege su ga opisivale kao skromnog, vrednog i veoma disciplinovanog čoveka. Na snimanje je dolazio pripremljen, poštovao saradnike i retko kasnio. Mladi glumci govorili su da su od njega učili ne samo glumu, već i profesionalizam. Popularnost kakvu je retko ko imao. 70. godina Čkalja je bio među najpopularnijim ljudima u Jugoslaviji. Dobio je hiljade pisama obožavalaca. Na ulici su ga ljudi zaustavljali da se fotografišu ili samo da mu stisnu ruku. Njegove replike ponavljale su se u školama, fabrikama i kafanama. Bio je mnogo više od televizijske zvezde. Bio je deo svakodnevnog života miliona ljudi. Poslednje godine. Krajem 80. i početkom 90. godina sve ređe se pojavljivao na televiziji. Vremena su se menjala, ali ljubav publike prema njemu nije. Miodrag Petrović Čkalja preminuo je 20. oktobra 2003. godine u Beogradu. Njegov odlazak rastužio je ljude širom regiona. Mnogi su tada rekli da je otišao čovek uz koga su odrasle generacije. Danas, decenijama kasnije, njegove serije i filmovi i dalje se emituju. Nasleđe koje traje, mladi gledaoci otkrivaju njegov humor prvi put, stariji ih gledaju sa istim zadovoljstvom kao nekada. To je najveći dokaz da pravi umetnici nikada ne odlaze. Čkalja nije bio samo glumac. Bio je simbol jednog vremena. Predstavljao je običnog čoveka sa svim njegovim manama i vrlinama. Svojim humorom spajao je ljude i pokazivao da smeh često može biti najbolji odgovor na životne teškoće. Njegove uloge ostaju deo kulturne baštine Srbije i čitavog regiona. Ime Miodraga Petrovića Čkalje zauvek će biti zapisano među najvećim velikanima domaćeg filma i televizije. Ako ste odrasli uz Čkaljine serije ili ste tek otkrili njegov humor, napišite u komentarima. Pretplatite se na kanal kako biste zajedno sa nama nastavili da čuvate uspomenu na legende jugoslovenskog filma i televizije. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sledećem videu.